Umthandeni mawuthi uyabheka angilibuni icala lakhe laphana ngoba Nginimiyelele ngiphinde nginamukele kwiNyanda.TV umqali wa-channel sacela ucofe ibhathini elibhawu subscribe uzoma uqala uthola izindaba kwi-channel yakho oyithanda kakhulu iNyanda.TV. Bafethu nginiphathele izindaba ey'shube kakhulu. Ubaba uDr 3Second usegxeke uZimdola ngendlela enze ngayo ngesikhathi ephuca umthandeni i-mic stage. Ubuye kwancoma-ke umthandeni ukuthi hhayi-ke insizwa ngempela-ke isikhulile ngokomqondo nangokobuntu ukuthi engabuyiseli ngesikhathi uZimdola emphuca imayikhi kabuhlungu ngale ndlela aphinde amthuke. Bafowethu mina nawe ahlangane lapha kuma-comment section, ake ngiyidedeleke ividiyo nizwele nina ngokwenu. Ngiyabonga. umthandeni mawuthi uyabheka angilibuni icala lakhe laphana ngoba phela laphana ungena istage wangena istage ngababona bemukela awungithe ngibona ngababona sebeshaya izandla ngithe ngibona ngababona esecula awungithe ngibona awungabona isithi sekuphela i-airtime bafowethu siphelile i-airtime basho njalo abaseli bomcimbi ngibona awunanga uZimdola sokuthatha futhi umbhobho angithabo bengithi mina uzogoloza ngithi mhlawumbe uzolwa mhlawumbe elwe noZimdola awungase ngimbona awusekhulile bafowethu siphelile i-airtime basho njalo abaseli bomcimbi